دگل برزبونا پلین گرمای بشک جه خلک موصل قصد روبار دیجلت کن دا کلاش خواه بکن جبرکو لوی باجاری کاربا نشتیمانی چند دمجمیران هیو او نکارن آمیرن فینکگری هل کن لبازاری باندورک برچاف هیا لسر کاسبکاران جنت جاری او نکارن بازاری بجه پیلن لی حیا ایواری او گرمای کا دجوار داد کن الحر يعني مو طبيعي. گرما کنه سرشتیا کارا با والدین نینه و کارا با نشتیمانی نینه پارن کارا به زورن و پارن آویل زورن کانه برپرس کانه چاوده وين المسؤولين وين الرقابة؟ أكيد بێگومان باندۆرا خۆیان هەی ئەvê گەرمێ û gelek kartêkirin kiriye li ser kar û kesebeta xelkê. مثل ما يقولوا المساري ياثرون عليها. فرمانگه کشناسی و بیولرزان لموصل دبیجه اگر کمرکا کسکاتیل در دور موصل هبایه اف شپولا گرمای بوی آوائی ندبو. درجات الحرارة الصغرى المسجلة لهذا اليوم الساعة 6 صباحا هي پلین نظم ایرو دمجمیر 6 پیده 27 پلا بو و پلین بلند 47 پلا بو بێگومان کێماتیە کەسکیاتیە دەوروبەرێن باجێڕی کێشە دروست کردە بە هەبوونا گەلک دارا هاریکار ji بۆ دەرکەفتنا پلەیەن گەرم على انخفاض درجة الحرارة على ترطيب الأجواء. ماوی چند روزانه شپولکا گرمای لسر عراق و گلک ولاتین دیدا گرتیه و بویا اگری وی چنده گلک هاولاتی کار نکن. لی بگوری پیشبینین فرمانگه ها کشناسی و بیولرزان لموصله روزانین بهتن اف شپوله هیدی ده دا کوید. کاو عمردنگ امریکا موصل